Jatend riwruog Azimio ka otelnegi kod Eugene Wamalwa wacho ni gisiro lwedo ng'anyo mar rowere mag Gen Z ka gisundo sirikal kuom tiyo gi teko mathoth kuom jong'anyo kendo kwedo ote mar jatend piny William Ruto mar riembo e tich jotije sirikal moseromo higni 60 kende. Bende rowere mag Gen Z mane ochopo e hik makamano ne olero ni ok gibidok chien gisundo piny owacho kuom mago magiwacho ni ok gidhi kare kata ok dhi kare. Oda askari aliyempiga risasi anajulikana. Leo nikija Bumula nasherekea shujaa anaitwa Dan. Tumesherekea shujaa Kimilili anaitwa Willy. Willy is the great grandson of the freedom fighter Elijah Masinde, who was our prophet but also a freedom fighter. So we have honored Willy today as a freedom fighter, as a hero. Na leo tuko hapa Bumula kusema Dan is also a hero, he shall never be forgotten. Religious leaders wamesema dunia inaenda mbaya. Hata World Bank ikamwambia mambo ni mbaya. Zakayo asikii. Ilibidi hawa watoto Gen Z ambao tuna support kabisa. Sisi tuko na nyinyi kabisa. In fact musilegeze kamba. Manake mimi nilimsikiza sana Rais Ruto wakati alikuja kuaddress dunia hii. Ile mambo alisema yote, unasema ati mtu akifika 60 years aende nyumbani. Wewe anza na cabinet yako. Kama mtu wako 60 years, kwanza anza na hao wote watu wa cabinet yako. Iko watu karibu 6, karibu 10. Cabinet wako 60. Your Excellency, tunataka ile sheria unataka i-apply kwa mwananchi mdogo, i-apply pia kwa mwananchi mkubwa. Jopiny Mongudho ne omolo e wuoth manobagi kod mbui maduong' mar kambi mar fwambo Royal